My mind's going in circles, I'm trying to fight it. Getting these voices inside to stay quiet. Going to the place where all this began. Just start again. Oh, you won't see the light until the dawn breaks. No, till it's all said and done, you won't know what it takes. Let's go. Apa itu manis nah? Gila cuy. Oke. Ini. Ada jalan naik cuy. Mana ya? Coba. Mau lihat. Gila. Mantap cuy. Oke, mantap. Langsung. Gua mau coba ke situ. Oke. We'll see. Let's see. Sumpah keren, asli. Oke cuy, kayaknya udah dulu nih. Kita mau pada balik. Cuacanya udah mulai mendung. Nih kawan-kawan gue dari Cirilin, Gunung Galunggung, anak-anak CBR ya, CBR Manten ya. Ya. Oh siap. CBR Muntain. CBR Muntain. Oh. CBR Manten dari Gunung Halu. Ya, nuhun sadayana. Oke, diantos weh. Yuk, nuhun ya. Saya Wahid pakai Z. Nuhun ya. Yuk, nuhun. Serius. Besar.
akhirnya sampai cuy. Udah di finish di Saung Kondang, balik lagi ke Saung Kondang. Di sini bagus loh buat ini apa? Kayak selfie, bikin klip, apaan, whatever. Keren pokoknya. View-nya ke sana tuh. Perbukitan, pegunungan. Dan karena cuacanya lagi jelek ini, kebetulan nih pas nyampe, pas gerimis, mau hujan gede nih kayaknya. Oke, tadinya mau bikin klip di sini sih, tapi nanti deh sambil gua ngopi-ngopi, sambil nunggu gitu, kita lanjut kalau ada waktu ya. Yuk. Dahar, lapar. Saatnya balik nih, lagi siap-siap. Jadi sampai ini aja lah, sampai nanti ya di video selanjutnya. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, I'll see you in the next video.